When maging kasyan, lagi aru KMBC. Tam to kalong kumni namar pi ngan subri biang kandiat. Namar ba ngadu bastang bang ya telang hang ni idon ngai kan hapo MPCC. Idon tang ar diki poin gi bang ya keren. Kawai kalong ban pen klan ya ka jing terikam daki an ibashai naga benta ki dorbar snong ki sengkan thai ki seng samla ki dorbar kur. Kabaar kalong hakanyiri ba ka jing wanra ya kanika amendment ya kanika krenit ke bahan riu jongka kabang yongka 6 itu. Tengi setunat bah ka isi jongi ha pokoknya nyat ba yalam ubah penyai sing sim. Ngila persang pen pendep ya kanika kam. Hafu ko por ngi thai pikir no bang ya keren bahaya ke village addition bill. Kabang ya spoil no nomor ba kat do kanik problem. Tengi setunat bah ka ni menta ngila yo bantep haka admission of ilaka amendment. Ya ka jing terikam jong ka dorbar snong dorbar dom. Jing terikam jong ka sengkan thai jong ka seng samla. Haka amendment ya ka linachak. Ru ngila yo ban tep ya ka dorbar kur urang ba kurung tatep ya. Dengan i kumbang ngila persang ban pendep. Ya ki kam ki bala assign ba ai bor daka PC. Ban ya ban ong ba gini ki common minimum program jong ngilang baro. Engkat bat ka presidency. Mbri tang kata mentala itu dak anya gini benta gabamut kalong ba lada ki khun samla itrei kanu ka kam ka babaha la itu dak anya baru kata te sa nyu baik ka seng ka bam itu dak anya sengan tredu dor ba snong ru ngi ong ba ka record snong ne ka village register kalong mandatory nomla ban ai kanu ka certificate yanu yanuru claim entar shwa haka record snong berkadi ka kamram jong urang ba snong ban please haka dorbar sisin sisnam ya baro ki ba lale la te daka ai la ban ai menta tang ba bihaban report haka ya kamu bihaban fees ya ka dorbar snong tenga ibang ya pendep iki bahana ka benta ka interest ka jongi haka jingnya dia bak amendment juga siksidil ru ngila persyang pan le bah ki ong ban ai bor yang ka district council dengan dipej bah i kumba ai bor yu gubernur ban ai bor ya ka sarkar jilla nominate u hana nominate u gubernur ngi ong em mo gubernur nominate hadin bangila recommend mangi kapisa da babha state union finance commission ru kasyong ka state finance commission di state finance commission tingin non member hang ya kabukut te pilatip bi kanong inyo em yong ba kumbari komen ka diskusul ya kata gapan recommend site kamu nya protect ele dete hajinya dia begini ki on representative tribe yang paling ndak ada sih kita nyong baik arngut ibai kan thai wishin dang tang ba kita ru ban nominate nong free gubernur nya recommend mangi habang recommend nya thai pila su thu hi ya nongin recommend te kini ki pi kadang lagi tu bakhamma susu. Kaba ong ana baka village council baka municipal council kintri ka manong por hakapor bu government u approve. Tingiting kami kataru itingim kwa village council. Ikwa sino dorbar sino, ikwa dorbar right dorbar hima. Tidak ada bu kata ka khamma yang pin bu kata ki bu nya hajing ya ong bli. Kita ru kintri kam tang lada ngi aya konsen mangina di council. Baru approve governor. Kamu nyelak hang kai wi jing khang na khmat khnang ba unnom nong free bagin le kanu bakta ya interest jongi hang ni ngilap bangi ka kongres hang ni ke jitilang baka MVP nga persyang pan le ya ka badai tenre ku ba ong kadon ke pressure hadu menta nagi frontal organization naga youth congress naga mahila congress wadna kaliang let's say kala 100 siya ko ICC ro ikan ya ba kim dalong happy Ong menta ba kung KMBC Congress ba kay lang ka MPP bila itresibo na menta ba dai. Kay bo pulong pa ka party jong pipan penbor ban weng jing siya. ngam ya kata pi tentang longi ki nong yalam ngim su thu kai ka main jong bopun balang ajing pe jungi ngi la persang ban perform ba ko ma pi tenre kajin kwa jungi kalong ba banweng de habangnya sap ba ki bopun ki berarti bokas let's say ngatai pi ba ki social media ki ru
wa kim da kham sutunat ya kan polisi jong kan NPP. Jadi saya katakan dia kadau. Ndai haji ngap jung yang ni pedanya lek bun ke iki bapa. Kami ada ke daw ajan ke election MDC na kita yo kata ke kongres. Tapi orang kata kam dia bagi hajan yang di sini makin dia nadu mensua. Ngapain du penai mensua. La persang iban ong yang ni. Te ka sulong ba nakalang jungi pada idang bun kini ki kam ki bangai deban pendap. Ngidang susanut hiban man ki bun ki ya ki kam justice sentri ngidang dep ya ka mo ya ka khairim ke bangidang shu dep bun. Dia ingin sudon kam ba bana pendap gini ke hindai kan ni ka jing pressure kam dia tang mentan adu mensua. Atau kemudian lah nak mau bawa pimentai makan pun saya kata keluar bawa pindah pandai no ya kan. Ya kata ngampat laban komen kadang ngau ipi na rumnya bakadai ka bakluit bah ka jinge kadang napo ki nong trei parti yung kongres kadai ka lang hang ni ringi amta ngi hap hai abang pai bursai ngi hap ban pej ba kamdei ban don kanu ka ban kta tian dei tang bala kumba om no mo kanu ka bala kluit ya hakabakut kan sami kadang kami kanu ka hap ban syai dia kan syai ngatrai katukan ni skingin syai